Nongeye kubaha ikaze ni ku Ibendera TV, nitwa Anakreti Ntirishwa. Ni ibiganiro n'inkuru tubategurira tukanazibagezaho. Urukiko rw'akarere ka Muhanga ntago ruri kuvuga rumwe n'ubuyobozi bw'aka karere. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ruherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo rwarekuye umugabo witwa Minani Evariste alias Nyatura, ariko ubuyobozi bw'umurenge buhita bumujyana mu kigo cy'inzererezi. Iyi ni imwe mu nkuru tugiye kugarukaho. Indi nkuru kandi iravuga ko muri Chad ukuriye opozisiyo yishwe nyuma ya kudeta yapfubye muri iki igihugu. Kudeta zikomeje kuba muri Afurika, ni ibintu nabyo turi bugarukeho. Tudatinze reka duhite twinjira mu nkuru z'uyu munsi. Ndabibutsa kubana natwe ku Ibendera TV, ari nako mbibutsa gukora like, share na subscribe. Amakuru avuga ko kuwa 26 Gashyantare muri uyu mwaka aribwo urukiko rwa Muhanga rwafashe icyemezo cyo kurekura umugabo witwa Minani Evariste alias Nyatura, nyuma yo gusanga nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ndetse n'ubujura bufite impamvu nkomezacyaha no kwanga kwitabira ubugenzacyaha, kandi nta mpamvu zihari zatuma akurikiranwa afunze, maze uru rukiko rutegeka ko ahita arekurwa agakomeza gukurikiranwa adafunze. Inzego z'ibanze zo zavugaga ko zitanyuzwe n'iki cyemezo ndetse zemeza ko zigomba kujya kumwigororera. Ibi bishimangirwa n'umugore wa Minani witwa Ingabire Josiane, aho avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga akirekurwa yahise amujyana mu modoka ye, akavuga yuko ibyo umugabo we yakorewe ari akarengane. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke, uyu mugore yagize ati: "Ntituzi niba ari bo bafite uburenganzira kurusha urukiko rw'abarekuye. Abaje kumufata harimo na gitifu w'umurenge. Mu gitondo yampamagaye ambwira ko tugomba kubikurikirana kuko harimo n'inkoni ari gukubitwa." Uyu akaba ari umugabo we ngo wamubwiye yuko ari gukubitwa. Uyu mugore yagize ati: "Uyu Minani utuye mu kagari ka Kanyinya yafashwe aregwa imyitwarire ndetse yabanje gushinjwa gucukura amabuye adafite icyangombwa. Nyuma kandi ngo habonetse umugore watanze ikirego amurega kumukoresha imibonano ku gahato no kumwiba amafaranga 25,000. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumuhamagaje ngo ntiyitaba. Uyu ngo yaje gukurikiranwa n'ubushinjacyaha, ariko urukiko ruza kwemeza ko yakurikiranwa adafunze." Umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage unashinzwe komite ihitamo abaguma muri Transit Center, Mugabo Gilbert, yabwiye umunyamakuru wa TV1 ko imikorere n'amabwiriza bigenga Transit Center n'inkiko atari bimwe. Abaturage bo bavuga ko batumva ukuntu urukiko rurekura umuturage ariko ubuyobozi bukamujyana muri Transit Center. Ni ibintu wanamugani bitanumvikana, ariko reka tubihange amaso. Tudatinze reka twerekeze hanze y'imbibi z'u Rwanda
tunyarukire muri Chad. Uyu mugabane wa Afurika ukomeje kwibasirwa na kudeta zidasiba ariko kandi zitanabura guhitana abantu. Ukuriye opozisiyo yishwe nyuma ya kudeta yapfubye mu gihugu cya Chad. Abanyacade benshi barimo n'uwari ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu bishwe nyuma y'igitero cyagabwe ahakorera urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu N'Djamena. Ibi tubabwira byabaye kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gashyantare muri uyu mwaka w'2024. Guverinoma ya Chad ikaba yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo kuba ari bo bari inyuma y'icyo gitero. Minisitiri w'itumanaho muri Chad Abdelrahman Kouramala yavuze ko kiriya gitero cyagabwe n'abagize ishyaka Parti Socialiste Sans Frontières ryari riyobowe na Yaya Diro wari ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibitangazamakuru by'N'Djamena muri Chad byatangaje ko uyu yamaze kwivuganwa n'ingabo za leta ya Chad, nubwo leta ku ruhande rwayo ntacyo iratangaza kuri aya makuru. Ikinyamakuru Chad One kiri mu byemeje amakuru y'icwa rya Diro ndetse kinemeza ko N'Djamena ibintu byari byifashe nabi kuko ngo ingabo za leta zari zigihiga abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana inyubako uriya munyapolitike yakoreragamo yatobaguwe n'amasasu menshi cyane. Chad One ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangaje ko urugo rwa General Saleh Jebi, uyu akaba ari se wabo wa General Mahama Idriss Deby Itno uyobora Chad mu nzibacyuho, rwari rwagoswe n'igisirikare ndetse amakuru avuga ko yanamaze gutabwa muri yombi mbere yo kujyanwa muri perezidansi. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo General Saleh yari yinjiye mu ishyaka rya PSF nyuma yo kwitandukanya n'agatsiko ka gisirikare kayoboye Chad. Guverinoma y'iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika mu itangazo yasohoye yemeje ko ubushyamirane bwo kuwa kabiri bwaguyemo abasivile benshi, gusa ivuga ko amakuru arambuye aza gutangwa nyuma. Guverinoma ya Chad kandi yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugaba igitero ahakorera urwego rushinzwe ubutasi nyuma y'uko umwe muri bo yari amaze gutabwa muri yombi akekwaho umugambi wo kwivugana perezida w'urukiko rw'ikirenga. Amakuru avuga ko mu bishwe hanarimo abavandimwe b'uyu witwa Abakari Trabi. Guverinoma ya Chad kandi yatangaje ko kuri ubu ibintu byifashe neza nyuma y'uko inzego zishinzwe umutekano zitabaye. Iki gihugu cya Chad cyabayemo igisa nko kugerageza kudeta mu gihe giteganyijwemo amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri Gicurasi Kamena muri uyu mwaka w'2024. General Mahamadi Idriss Deby Itno uyoboye iki gihugu kuva muri Mata mu mwaka w'2021 asimbuye se witabye Imana ariwe Marshal Idriss Deby Itno. Uyu Idriss Deby Itno akaba yagombaga guhatana na Diro wamaze kwicwa, bakaba rero biteguraga guhatana mu matora. Bivuze yuko uyu Mahamat Idriss Deby Itno ari we ushobora kuza yitabira wenyine mu gihe hataraboneka abandi. Reka ibi nabyo tubihanga amaso, ariko tubitsa gukomeza kubana natwe mu nkuru zitandukanye tubagezaho.